Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Mateo. Ang paghilakat na nira, pinakita kano se hayno pinusang anghel han Ginoo nga nagsiring buhat dadaan bata ngan iroy niya ngan palagiw kamo ngadto ha Ehipto. Pabilin kamo didto nga dahan pagsigna ko ha iyo kay magbibiling han bata Herodes basi patayo niya. Binuhat Jose gindara niya ang bata nga iroy ngan pinalagiw hirangad to ha Ehipto ngadto nga haw nga gabi. Nagpabilin hara didto nga dahan kamatay ni Herodes. Nahinabo ini basi matuman ang ginsiringhan Ginoo pinaagihan manaragna. Gintawag ko anakon anak tikang ha Ehipto. Han kamatay na ni Herodes pinakita kanose pinaagihin inop dito ha Ehipto inusa nga anghel han Ginoo. Nagsiring hiya buhat dadaan bata nga iroy niya ngan balik ngadto hatuna han Israel kay patay na ang mga nagdudumot han bata. Sanglit binuhat Jose, gindara niya ang bata nga iroy niya, ngan inuli nga to Israel. Kunden pakabati niya nga Arkilaw nga anak ni Herodes, amo ang sinaliwan nga hadi han Judea, nahadlok ni Jose hin pag-ukoy didto. Ginpahimangno pahiya pinaagi hininop, sanglit kinadto hiya halalawigan han Galilea, nga nagukoy hiya ha Nazaret nga bungto, basi matuman ini nga ginsiring han manaragna. Tatawgon hiya nga Nazareno. Mga kubugtungan ng Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.